Wilfred Joe kume turare ria Muvandori aigatagati karimi ngiri kenda aitinga ria Kathangariri aria matethekete na fertilizer wa thogora wa nthi kuma kwi ruvonge rwa ukuria wa manjani rwa KTDA. Joe aina mwirigiriro kuvitukira fertilizer ino ni akuongerera maketha make maria maranyithiririte na makiria ma kilo 2,000 ni undu wa gutura fertilizer gwa kavinda ka miaka 2. Ngegua ngicokia ngatho muno ngumacokeria ngatho nundu uria matutethetie magatuma tugia na fertilizer ya mbei ya nthi iria gutuma tutarimi tuvata kurima na njira yagirikite. Na ngegua ngicokia ngatho muno tondu mbeca icio ni atetheriwa ni thirikari gutuika ni arivirirwa ningo itumira na njira yengi nwangure thumu. Bara gatagati ka bururi wa Russia na Ukraine ni rasungirite fertilizer ndagakinyire arimi kavinda karivo unduranyiviriria maketha ma manjani. Itinga ria Kathangariri mwaka uyu riratanya kuongerera kilo milioni 2 cia manjani kuma gwi kilo milioni 14 cia mwaka wa 2021. Na niguo gukinyanithiria muoroto uyu arugamiririe itinga riri ni marauria arimi gutumira fertilizer na migundari na matigatuike kumendia watoria engi yao marakoretwo magika miaka ivitukite. Kaugitetwo na expectation overall tukorwe tondu mbire tomvere mwaka mugima cia ciringi 60 na bonus nia tondu mwari ciringi 21 na cia mwisho wa mweri na mwacoka to muvambo na cia 30 na kenda na thumuni overall mwari ukendo ciringi 60 na kendo. Makiria na uvesani wa fertilizer wa thogora wa nthi kwi arimi mumemba wa bondi ya KTDA wa kaunti ya Embu Enos Njeru ni arathithuria miaka minini ukite arimi ni magokorwo makiongerera mbeca mivukore yao kumana na urimi wa manjani ni tondu kwina muvango wa kuongerera uguri manjani undu ukavotithia thogora wa manjani ma Kenya kwambatirira thiini wa thoko cia kimavururi. KTDA ni murivava mweri na ciringi 21 mucoke kiro waici warivwo na ciringi 21 mukarutirwa bonus ya cio ringi muvewe rate iguru gukira ciringi 21. Koguo mundu uria arauka gukwe ukenderia manjani cash on delivery tamira warakuya na ni uthini arakureta retera gwaku. Wakavinda rikau ni arorota angikorwo kioneki giki ni gukinyanira ni venya arimi no nginya metheme na mutugo wa kwendagia manjani na mukovoro undu uragwatwo mbaru ni arimi engi aria maroga mutugo uyu ungithie na mbere matinga ma manjani kaunti rino mayugwatiri wa kuvingwa kumblend na kumbrand na nginya kuvarioand na njira wa cionthe niguo andu aria matuguragira manjani makendia na mbei mbega gukorwe ni tue ta county igakorwo gikiendia manjani mau na mbei mbega. So ivinda riukite arimi yetu ni menda kumwira bei ya manjani igakorwa imbega gukira uria tukoretwe tukigurwa miaka yo yonthe ivitukite. Akorwo kindu ta fertilizer ni tubesa kwa KTDA no murimi uria mundu urauka gutuguria manjani na ma mukovoro gutie kindu aratutethia nakio na ni twiragwa na ku factory cia tukerwa ria twina muconi tukerwa mundu manjani metu tulivaka manjani goko na ciringi 25. Koguo tukambiria kwendia manjani tukarambia gwitikira kwendia manjani mu mukovoro factory yetu ingiamba kuvingwa na no tukore twina thina nyingi muno tondu ngia ciana tutingivota kuthomithia. Vuva wa fertilizer gukore urite ni undu wa kingugi gia corona riu arimi mena gitumi gia kuongera maketha mao kuna thirikari ni atukia kumarengera fertilizer ya thogora wa nthi. Vandore Vakameme TV ni mwana wa Kathangariri kaunti ya Embu ni Ebeta Dennis Fundi.